Kakšne pa so dejansko razmere na terenu, predvsem na obmejnih bencinskih črpalkah, kjer je bilo konec tedna precej kaotično, a nekatere so danes vseeno ostajale brez goriva. Spet iz drugih so poročali o zastojih vse do meje. Leja Hrovat. Z ekipo smo se danes odpravili proti Goriškim Brdom. Najprej smo se ustavili na benzinskem servisu MOL v Vipavžah, kjer nas je že čakala kolona vozil in registrske tablice, samo italijanske. Spendiamo meno soldi? Diciamo che il gasolio, se hai la tessera, sei su 1,7 € qualcosa, se vivi abbastanza vicino al confine, altrimenti arriva quasi a 2 €. Tempo fa c'era in Italia più economico, forse adesso è più qui, però cambia come vuole Trump. Ljudje pravijo tudi, da na številnih obmejnih bencinskih servisih zmanjkuje goriva, a Petrol in MOL zagotavljata, da večjih motenj ni. Na nekaterih bencinskih črpalkah beležimo nekajkratnike prodaje in naša logistika, govorimo o sekundarni logistiki, tako z avtocisternami kot z železniško cisterno, ni dimenzionirana za takšne prodaje. In Italija je tipo 2 € e 10 al litro adesso, quindi risparmio un sacco, soprattutto perché abito vicino. Le slabih 10 minut od Vipavž pa kilometrska kolona, znova le italijanske registracije. Tukaj na Petrolu v kraju Dobrovo, le streljaj od italijanske meje, ljudje poročajo, da so čakali več kot 1 uro. Ja, to zdaj je manjkalo na 3 dni gorivo, 95, za traktorje manjkalo pa že več dni. Danes sem dubo. Jaz mislim, da prejšnje dni, dokler ni prišlo do tega, je bilo v redu. Ni bilo tudi vrste včasih tu ne. Tudi nobenega ne, ob taki uri. Zdaj pa je skozi. Glede ukrepa, da bi omejili nakup goriva za tujce, ki je bil predlagan v preteklih dneh pa... Dipende, valuteremo cosa fare. Ovviamente per noi italiani non è che... Anche un po' dispiace venire di qua, però uno dopo deve guardare il suo portafoglio, no? Le sue possibilità. Zakaj bi omejili, da če grem jaz v Italijo, da prišel v trgovino, da preko Slovence ne damo, to bi ne bilo pošteno, mislim. V središču države naj bi prav tako goriva občasno zmanjkovalo, predvsem na Petrolovih servisih. Ob meji z Avstrijo pa se stanje nekoliko umirja.